Ngibingelele bonke abahlonishwa abakhona ngaphakathi kwethu iphathimandla ngohlukahlukana ngikhuleke emakhosini sathulisa ukuthi emakhosi abingelelo kuyakhuleka bona siyakhuleka emakhosini asendlunkulu ngibingelele uSowalisa ngangazi ukuthi uSowalisa ngangithi uSokalisa base ngizwa bakho bethi hayi uSowalisa hayi uSokalisa bakhona abanye basizile mhlambe njengomthobisi ngibingelele kakhulu kwikomiti lengoma kazolonke ngibingelele nakumthineka okuyena umsunguli noma umnikazi wephupho owaphupha leli phupho wasendlulisela abanikazi balo okungamagoso ngoba ngikholwa ukuthi yena wazi ngidiko sake samtshela nje umthene ukuthi awuphakamisile lo nyawo lo ngokwenza noma ngiyawu hayi kusamele amakhosi ngiyazi ahlula lutho amakhosi asendlunkulu kumele singahambi la umthene nezizwe zosine la anazi ukuzigqibana ngibingelele kakhulu amagoso akhona ngaphakathi kwethu representa uSemangoma Mkhaya abeneke nomkhaya sibanga lelogana uthi esalwazi sizahamba ungakhanye sengazisakhina esalwazi ngoba wazokana siyabonga kuSemangoma bakhona nawo wonke amagoso asuka ifunda zonke nabonke nje abahlonishwa bonke senibalile ngeke ngimoshe isikhathi vele sedliwe ngiyabona inoza bethu labakhona nabo ofalabo no limit nonjo bakhona ngaphakathi kwethu ngicela ukuthatha ithuba sizobonga namhlanje indledle kangaka esibonayo ngithema ngitshela umthelelo ngithi nayi yabona nje umthelelo yake yahlelwa igadi na ayiqala namhlanje kodwa yabona nje ukuthi hayi kungele sisandla ikasa ile yanomfunda bazofazela ahlale siba nabo awu idolova kuhle siyabonga kakhulu Shene nomnyango wakho ophathisiwe uhulumeni wesifundazwe ukuthi ukhumbule urepresente kahle amakhosi lokwa representa nje siyabongela futhi amakhosi asendlunkulu ngoba nomuntu njengoShene oseduze kakhulu kwenu omngani wenu lapha ahamba khona ufuna unyathela nani usifundiseke enye into Shene engicabanga ukuthi usisinikeze lo mphako wayo sesidluleka thina ukuthi konke sikwenzayo asibasondeze abantu okuyibona abanikazi bethu ngoba la esaba khona sikade amakhosi akhonela ukugada thina njengengane zawo kuyisifundo nje lokuthi nathi emcimbini esiyenzayo ngeke amaskandi amakhosi sokuyasiphoqa ngempela ukuthi libe khona itende lawo amakhosi kuyona yonke imicimbi ngoba thina lapha kwaZulu siyiZulu Kingdom kahle kahle bethu kwakuyikhandlu bakuba iZulu Kingdom nokubona ko-England i-province le engayinokhosi ngempela kubalulekile ukuthi yonke into eyenzakalayo amakhosi singawashili ngemuva ngoba singawabo ngoba akufanele amakhosi siwenze
inasoshin masixakile sesiye emakhosini kodwa makusemnandi siwashiya le kude. Siyabonga kakhulu kweshela ukuthi uyitshale lonto kule ndima yethu ngoba thina besinganakile sesiyokhumbula nje umlandeli ekhaya lento sayifundiswa usondile ukuthi yonke into esiyenzayo amakhosi asimbeni nawo. Siyaxolisa amakhosi esendlule ukuthi yonke leminyaka besiyichanasela nje sizenzela nje simkhohlwa kodwa namhlanje konke lokho sekuphelile. Siyabonga kakhulu futhi ukuthi uMagoso nivuma ukuthi umcinela leliphupho alenze lifezeke ngoba ukubathwa nina belingafuni ngaba yiki ngoma kazolonke. So okuyinikela kwenu ningamagoso kwenza ukuthi lo mcimbi wenzeke futhi kube impumelelo. Ngiyakujabulela futhi ukuthi kunabantu abakhaliphile kakhulu abakhona noma kuthiwa abagidi kodwa abaseduzane kwenu ukuthi noma ngabe kuthiwa khona into engayibonile kahle yenza umcinela animdubi kodwa niyambiza nihlale naye phansi nithi lokhu nalokhu nalokhu asikuthandi bese kuboniswa ukuthi ngasiguqula kanjani ngoba la kuzohanyiswana nezimo nani enizidingayo. Sibonge kakhulu ukuphumelela kwezinsizwa zonke ezithe zabakhona namhlanje. Siyathemba futhi ukuthi nomcimbi wakusasa uzohamba ube impumelelo njengoba sonke sibona ukuthi umuntu nje siyabona kusasa ukuthi ngamehlo engqondo lobekonakele kakhulu. Siyabonga kakhulu kungagcini lapho amakhosi. Siyacela ukuthi isizwe senu nisondele kakhulu kusona njengoba sesibalaphelile seniza lapha esikhona nabo masitandi nisondele uma kukhona la khona nibona khona ukuthi si-divide abantu benu nisibize nisihlalise phansi nisithethise sizingane thina engoma bezosabela umuntu onganqaba ebizwa inkosi ukuthi cha mfana lento yenzayo lapha ungathi ayihambi kahle ngoba asifuni ukuthi ma kukhona ingoma kazolonke kube khona enye ikhona ezoluhla ngothi ngoba lokho ukudivide abantu benu njengoba nilapha ngimele ngabe sonke sila kanjalo futhi nemicimbi yomasikandi bayenziwe ayenziwe kumnandi ungenze ukuthi ngenze umcimbi uzokuba kalungcono wami kunokamcinela akwezwe ukuthi sinweba injabulo sinikeze abantu bakithi injabulo ngoba umculo wethu ngoba uma ngabe isizwe senu sizodividwa yithi abantu ababukela kithi abasithandayo isizwe senu ngeke sakwazi ukusilawula ngenxa yethu. Kuyomele ukuthi-ke nisondele nisithethise kusekele nje kusakhanya mangabe kukhona inhlakazane enibonayo ukuthi iyavungama emphakathini. Ngibonge kakhulu-ke nakumasipala weTheku okulokhu usitothobisa yonke leminyaka engomeni kazolonke ubuhlezi nawo usigadile njalo kuze kufike manje. Siyathemba ukuthi konke ekwenziwa ingoma umasipala nawo uyingxenye yawo. Siyathokoza kakhulu ngaleli thuba esithe salithola namhlanje ukuthi sikwazi ukudlulisa lamazwi. Sithi kaqhubeka konke kube kuhle njalo iy'busiso zengoma zande. Siyabonga kakhulu.